Dobrodošli u novi video na našem kanalu. Kriminalni klanovi za surove likvidacije sve češće angažuju mladiće koji nisu prepoznatljivi u podzemlju, a u prilog tome govore posljednje dve likvidacije škaljaraca, Milića Minje Šakovića i Gorana Vlaovića, za koje se sumnjiči Beograđanin Luka P. od 22 godine i Kragujevčanin Duško T. od 28 godina. Ovo nije prvi put da se ista ekipa angažuje za više likvidacija, a primetan je trend da su klanovi počeli da unajmljuju klince koji se u podzemlju nazivaju golobradim ubicama, a imaju kriminalne dosije i prolaze za sitnija krivična dela da vrše najprljavije poslove. Nije retko da ih plaćaju kokainom ili čak uopšte ne plaćaju, već im se na taj način otpisuje neki dug ili se penju na kriminalnoj lestvici. Interesantno je i to da su gotovo sve egzekucije koje se događaju u posljednje vreme snimljene sigurnosnim kamerama, kaže izvor, i dodaje da su šefovi kriminalnih grupa ranije za likvidacije angažovali profesionalci, čiji je zadatak bio da posao odrade brzo i bez očevidaca, da ostaju što manje tragova za sobom i da potom nestanu sa kriminalne mape. Bivši operativac državne bezbednosti Božidar Spasić smatra da je na tržištu plaćenika zavladala svojevrsna kriza. Profesionalce je danas teško pronaći jer je veliki broj njih stradao u ratu klanova, a veliki broj se nalazi iza rešetaka. Bivši policajci i vojnici su nepogodni za takve aktivnosti, a učesnika ratova na teritoriji bivše Jugoslavije, koji su ranije uglavnom bili angažovani za mafijaške egzekucije, gotovo da više nema. I dodaje da su kriterijum za pronalaženje plaćenika gotovo nestali. Sada se angažuju mladići koji su u podzemlju poznati po nazivu lica sa hemijom, sitni dileri ili konzumenti narkotika, ubice namah. Oni ubijaju bez obzira na posljedice. Cena im je nebitna, kao i to da li će robijati. Spasić navodi da se često dešava da se rešavanjem jednog zločina reši i drugi. Recimo Lazar Ilić ima 100 krivičnih prijava. Lazar Ilić, 24 godine, iz Kraljeva, osumnjičen da je u oktobru 2020. ubio Aleksandra Šarca u garaži tržnog centra Ušće. Ilić je posle zločina pobegao, a pištolj koji mu je ispao prilikom bega pronađen u žbunju nedaleko od Ušća. Lisice na ruke stavljene su mu u januaru 2021. godine u Budvi, a sumnjalo se da je tada trebalo da ubije Marka Ljubišu Kana. Operativni podaci ukazivali su da Ilić radio za Kavački klan. Ilić je u dosijevu navodno imao preko 100 krivičnih dela, od krađe i tuča do saobraćajnih dela. Jednostavno, ista ekipa počinje da radi u Srbiji i Crnoj Gori. Oni se sami preporučuju klanovim i narkobosovima, jer ne kriju da su spremni da ubiju. Svakako, oni imaju logističku pomoć koja ih odvede do mete, nadzire, a posle toga čeka i odvozi. Pokazujem gde i kako da se reše odeće i oružja, objašnjava sagovornik. On smatra da je među logističarima zavladala kriza. Na Pagu smo imali pravi primjer logističara koji ostaju ubicu. Procenio je da je u velikoj opasnosti i pobegao je, a izvršilac je pao direktno u ruke policiji. Spasić navodi da je cena likvidacije koje su se nekad plaćale stotinama hiljada evra pala. Sume za koje novi plaćenici ubijaju su mizerne. Cena je pala zbog njihovog nekvaliteta, ali zbog toga što naručioci nisu sigurni da li će oni uopšte odraditi posao. Zanimljivo je da bosovi ne komuniciraju sa njima, već se sve odvija preko trećih lica koji im daju novac, zaključuje on. Recimo Stefan Milašinović dobio batine posle ispaljenih hitaca. Stefan iz Kraljeva uhapšen zbog sumnje da je ubio Luku Žižića u aprilu ove godine na Novom Beogradu. On je tada obučen u radničko delo, ušao u Žižićev kafić, pitao da ide do toaleta, pa je izrazko ispalio uhice u vlasnika kafića. Lukin brat i prijatelj pokušali su da ga zaustave i prebili ga, ali se on otrgao i pobegao na električnom trotinetu. Nakon hapšenja, ispostavili se da ubio Nikolu Zečevića Zeku u februaru 2021. godine u Kragujevcu. Ranije je bio hapšen 12 puta i osuđivan 3, a privođen je zbog krađa, posjedovanja narkotika i tuča. Pukovnik policije u penziji, Dragan Životić, kaže da su smene plaćenih ubica nešto što je potpuno normalno u svetu kriminala. Kriminalci biraju plaćenike, jer je izuzetno teško dokazati ko stoji iza ubistva, to jest ko je konkretan naručilac. Mladi momci koji angažuju su spremni da urade sve za materijalnu korist, ali i za privilegije koje dobijaju kod iskusnih kriminalaca. Navodi Životić i dodaje, njima je primarno dokazivanje u svetu podzemlja.
ne mare za kodeks, smotani su, ali bezobzirni. Pored toga što je u današnje vreme gotovo nemoguće da neko kao od nadzornih kamera ne snimi sam zločin, ali i putanju kretanja počinioca ubistva, današnji plaćnici ne prezaju ni od toga da zločine počine pred brojnim svedocima. Tako su Miljan Šaković i Goran Vlahović likvidirani naučnik mladih ljudi na javnim mestima, u kafiću i ispred noćnog kluba. Recimo, ubica Vlahović je napravio grešku jer se posle ispaljenog hica vratio na mesto zločina, verovatno da proveri da li je dobro obavio posao, dok je ubica Šakovića bežeći s mesta likvidacije za sobom ostavio brojne tragove, čak i otiske prstiju. Najbolji primer smotanog plaćenika svakako je Kraljevčanin Stefan Milašinović, koji je prilikom ubistva Luke Žižića na Novom Beogradu dobio batine od Žižićevog brata i prijatelja i umalo bio sam ubijen na licu mesta, kako smo već naveli. Očigledno da su egzekutori nesmotreni prilikom izvršavanja zadataka, ali u oči upada i to da su oni beskrupulozni i bezobzirni i da ne mare za to da li će ih neko videti i da li će neko nevin stradati. Pucaju pred ženama, pred decom, u masi ljudi, pa se stiče utisak da su današnji kriminalci izgubili kodeks koji je ranije važio u podzemlju, objašnjava sagovornik. Polako ali sigurno pretvaramo se u Aziju, Afriku ili Južnu Ameriku, gde ljudski život ne znači ništa i gde se ubijaju usred bela dana, uz naravno velike civilne žrtve, da se tako izrazim. Sa velikim prilivom migranata raznih struktura i prošlosti, pitanje je koliko će biti novih ubistava i ko će biti angažovan za izvršenje tih ubistava. Samo je pitanje vremena kada će neko od prolaznika kroz ovu zemlju početi da vrši neke veće zločine. Hvala na pažnji.